Jera Ivanc v programski knjižici drame napiše, da si med tem, ko piše tekst punce in ne punce, zastavlja vprašanja, kot so, kaj je feminizem, kaj je feministična predstava, kaj je feministični tekst, kaj je tekst, kaj je gledališče, kakšna je vloga gledališča, kaj je vloga družbena, spolna, gledališka, kaj je moč gledališča, kaj je ženska, kaj pomeni biti ženska danes, kaj pomeni biti človek. No in predvidevam, da si bomo ta in še veliko temu podobnih vprašanj zastavljali tudi mi med procesom predstave. Mene pa v tem trenutku to spomni na eno pesem srbske pesnice Radmile Petrović, pa bi jo prebrala. Iz zbirke pesmi Moja mama zna šta se dešava u gradovima, ko prideva v dramo. Radmila Petrović, pre polaska u školu znala sam šta je oduzimanje. Bila sam opet žensko. Mama je plakala u porodilištu, deda opsovao kad je čuo. Samo je baba umrla na vrijeme. Svuda pogledi srpovi pratili su zašta ću se uhvatiti. Volila sam pištolje, bagere i čekić. Šta će ti to, ti si žensko. Žensko si, govorili su. Sedela sam tati u krilu, okretala volan traktora. Na filmu to nikad nisu prikazali. Tamo devojčica drži kormilo, s očevom rukom na leđima, ima more ponosa da potopi sve naše poljane. Ovaj kadar je drugačiji. Volan je utešna nagrada. Dali su mi udžbenike i držali medalje od alata. Šteta što nije muško, mislile su strine ispod oka. Uvijek sam uspevala da sve uradim kako treba, a oni mi nikad nisu oprostili što sam Radmila. Marca 2022 u Mali drami Punce in polpunce. Vabljeni.